الزلف اللوان السجن رايت مثلا ورا شما كان يوتيوب فيسبوك كم كيسقاني الفيسبوك وفي بشغني وحياة كذا قبيل الكاز أوريس الحال نحشامي il était collé au mur par un journaliste et c'était le moment de la remettre à sa place. C'est facile, il a des réponses qui sont justes pour la remettre à sa place, mais il va donner des leçons en kabyle. Hello, hello. Ah là là là. Aïe aïe aïe. Ah bah on va lui répondre hein. أنا كان يلقزنا يسوى الغالة مالك شو الدغير يا نعرض ولاني شنو دعوة السومي ضفر نزر مغلغة ضفر نزر مغلغة اسكت بالدار إطالة وعو نعيا دفراشو السجرين بالسقار السجرين بالسقار ربنا وانا l'autonomie égale des domaines. Yeah.
طفلي مكان ويجي طفلي مكان اذكيك انا غادي ورشلان ما تشتكاض الدولة ذنيثني قول غندا صغارني زرمان ارلو زرماي مقل السلطان ارتمو غلب بوش نسولي ورسعون اري محدان يغيال كرسنا بكران اسماي فاك ولي مدي الكوري. Eh ben voilà, ça c'est les races de. Ça c'est la masse de. Je pense que la réponse de la journaliste, du moment qu'il n'a pas répondu, c'est parce qu'il savait qu'il était lâche. Parce qu'il avait la chance d'être